Terus sama ini kampilong doon, nagkampilong. Kampilong doon ako, bilong ni. Bilong ni. Kala nito mga kacalo. Sorry, rather than irapya ma, adi kita usincho ma, kasama ni kita long. Kasi BJP angker nona mag-destroy kung conflict. Congress to make problem. Kasi nang itong katuloy, pininaginyon doon na itong mga presiden na kahay, masih nagdatingga. Kasi nang itong ka prosedural ng Dirgan, itong ka Congress na aking niyaban ko, BJP ang kampren prosedural, dapat nila itong kacimplon. Kichi, kiwir, atugar, kade, itong katuloy, rin rapyaji, usan si kacimplon rapyaji na suatu warga kapten na koting Dirgan. Kasi nilipajir minta mengenal non nilipajir, jadi damjir. Non mitinggal juga lah, mitinggal juga lah. Itu memaiku distrik maiku dadolan, non kali memaiku dalam pasung sejarah dong, seperti itu pengen dolan. Yang itu meeting Pak Joshua, doing noy, lama.